Ole June ni som pahnih sang ni som ni parok ania Mipui Au Aw lo ngai thlaleang pu editor nang le he channel ngai sang tu zong te chibai ka bu ka chu thupu ya lun kha lang pu John ro tuang le na hi cancer na nain alo tlak bok thar thu ta ni mo ke zol nei der hian hoi sen takin thukan puang lo ve tiang pu Lalrinliana Sailo po hi eng nan nai nemo atlak bok le thut don in ka hria bai lemang der velova aizol kapu chibai le thu tlem kan tho vele lo kange kan le dai film kha ka en ve a kan Mizoram ji awa phok chiang ve sarkar na thok tor chuan mel hriat nei thatanga ya mel hriat ti pui tu nei that lo chuan lekha thiam tak tak po in nan mu thei lo chu ni hi tin hausa tur po in eiru theile sum thiang him lo taka thok chuak theilo tan chuan taima hle ma se a hausak theilo ti atilanga tun kan sarkar ron me ka po hian rin na kan han nei viau do na ma se ama ka sayang chi mel hriat nei tha chuan na an mu zel chuan ni om hi mo ram ve ve tu adur tlang pu editor ka ngai pui mo deuh then khat kalowa pui ve lok champhai lama tangino kong siam le kong lai hi a thaviawa chu ti rual chuan kan khol le thil dang te po achang kang to viau maya chuna hi chuan school le office kalte lo ngai thina mitam taktan har san na thleng ve thina chu wang chuan theini se zan lama te hian kong te hi siam ni ta jok se kan har san na te hi akyang deuh theilong mo ti te mai hi bai dika Mizoram hi hmangai tu chi hnih kan om pakhat chu political party be chana ram hmangai pakhat le chu political party a luve kher tul ti lo te ni in chu tiang mi chu he group a thahnem ngai taka au chuak fo te kan ni ome party be chan ho chuan an ram hmangai dan chu party an da sang bera adota ram an party hnu ma chu chhle ma se an humam veka mi party na tho thate ro no kan ti social nan dap char thi party lu chil kher ngai lo ti ram hmangai tu te ro chuan ram ta na thok tha nian hriat a piang an faka thalo an ti chu an social hre lo thung inang lo takan ni party po na tanga ram hmangai tu kan tampo le ram chu an thatpui hle tura ngai ani party be chan hoi chu an soi du lo tha tha soi chho tul hun lo thlenga dot han soi hre lo tul hun te po hi nein kan humak tul thina ang khom mai RK sanga in no chwa chok na thleng Mizoram Legislative Assembly Speaker pu Lalrinliana Sailo Khan Pulal Doma MLA ZPM Sangni Somni Paruk Serchi Bial tu chu November ni Somni Pasari Sangni Somni Khan MLA ani na tangin aban hrem ani ti kan la hetlang thu ome achan po Lal Doma kha kumsangni somparia tin thlan khan independent candidate a thlan thin ani ya ma se August ni sompakwa sangni sompakwa Zoram People's Movement ZPM party a ain ziak lu ti puan ani ya hei hi Anti-defection law 10 schedule para pahnih na kal ani wangin speakerin MLA ani na a hli sakta ni Laldoma hi opposition leader ani lai kha ni he thilawang hian Mizoram Assembly history a Anti-defection law manga MLA ban ma sakber ani ban ani hnuwa serchi biala by election nei ani ya Laldoma bok hi ZPM ticket atling lein tuna Mizoram chief minister ani talu mai Lalrinliana Sailovin Laldoma aban chanada naman kha Indian Constitution 10 schedule Anti-defection law paragraph 2 sub number 2 independent member in political party azom chuan disqualified turti kha Laldoma Khan independent atling si in ZPM party azoma wangin hemidan hi atlo chanani adot le chuan Mizoram Legislative Assembly disqualification on ground of defection rules sanga zakwa sumriat pasari
he rules hmang hian sarkarin thu neina nei ni aban na order number le date ta langila order number 408 oblique sanghni somni tanga sanghni somni pakhat of date ni somni pasari November sanghni somni tiani a thuziak speaker pu Lalrinliana Sailo chuan MNF MLA sompani ten petition an thelu bo zuin laldu mahi independent MLA in party zom tina hrema constitution 10 schedule para ruknain speaker hnena thuneina pe kangin abanta ni tiani pulal duma khe sanghi Mizoram voi khanna ni ya mase Indiaram state danga chuan MLA ba na ni na ang hi alo thleng photo chung te chu Karnataka kumsang hi sompakwa khan Congress le JDS MLA sompasari te chu BJP an pe na wangin speakerin anti-defection law mangin a disqualify Supreme Court in banan ni na chu anem ngeta ma se by election an chu le theitia soi atam jok chu BJP ticketa tingle an ni Haryana kumsakha zakwa somruk pasari le sakha zakwa somkwa pakwa khan independent MLA Gayalal kha ni sompanga chungin party pathuma zona wangin Airam Gayaram ti minga putpha anti-defection law siam chan bulpui berani kumsakha zakwa somkwa pakwa po HVP MLA sompasari ten ni thum chungin party an thlaka march antum Uttar Pradesh apo kumsakha zakwa somkwa tanga sanghni pariatin kar khan MLA ten split and merge trick an mangna sa BSP MLA somthum pasari ten Loktan trick Bahujan dal andina chumi hnu ni reilo te a ASP an merge levek voithum party thak MLA po an om Tamil Nadu to hnaya AIA DMK MLA somni pakhate chu party whip kalzonga anoma wangin disqualification notice pe kan ni palite chuan banan thelu ta TVK anzom pulal doma ban ani na nen ai nan na laitar langila dan man anwai hian constitution 10 schedule anti-defection law para pahnih sub number 2 emo para pahnih sub number 1A an hmangvek achan berpo independent MLA in party azom lal doma khe sangchiani party MLA in party dangazom hui bakal party chendara pahnih pathum ai taman ni lo chuan disqualify the ani pulal doma hi India MP ta na anti-defection law manga ban masak ber sangha zakwa sumriat pariat ani ya MLA ta na ban ani le boxi hi India record ani he tiang MLA ban hi India politics a chuan a thleng jing hle kumsangha zakwa sumriat panga a dan siamani hnuwa state in deuh thaw khe som to dan kenko dan le speaker thutlukna zirin ai nang lo deuh thin thung tuna BJP in ex speaker Lalrinliana Sailo an chhuak vele thung ta ni somni pakhat mei sanghni somni paruk khan Mizoram state BJP president Dr K Bechua chuan Lalrinliana Sailo hi party atanga Hnawh chhawna order ati chhuak achan po anti-party activities party du lo zonga ache ta wangin so cause notice achan lo wangani State Disciplinary Action Committee so cause notice an pek chu achang lova angoi rengani extended office bearers meeting a soihoni hnuwa ti chian ani ta ni Lalrinliana Sailo hi Mizoram Assembly ex-speaker ani ya BJP State Council member alo ni to bok tuna chuan BJP member ani to lo expulsion order hi General Secretary Lalfakzola Hausel mingin ti chuani ya National President JP Nada BL Santos Sambit Patrale National Disciplinary Committee Chairman Om Pathak te hne na a copy thona ni bok expulsion order a hian anti-party activities ti ani ringota thuchiang zo kero soilang lo ma se an Hnawh chhuah hma loka news report a chuan hetiang hian a chungchang tarlan ani so cause notice chan lo awangin BJP State Disciplinary Action Committee in so cause notice an pek chu a chang du lo ni mel extended office bearers meeting a soihoni hnuwa action la kani
corruption case a hmachon mek nina lang bok cheng noi som ko pariat vel khozol tungai zol kong siamna sum eruk chungchanga ACB nan chui meka governor in achung thurel turin phalna peto MLA le speaker ani lain contractor athununa sum engemaw zat adong nia puani party dana chuan eruk thu boile so cause notice ngai tha hi anti party activities a ngai ani thin hetiang case awang hian BJP hian an party mingchiat hlavin an hnawh chhuak tialang ordara ero athilti sual chiang tak chu zialan ani lova party dan kal ti chautar lan ani mana pulal duma MLA tanga hnawh chhuak tu khan hnawh chhuwa tok ve ta in hnawh chhuwa chhawkna thleng mek chu ani e mana hnawh chhuwa kha tuna chief minister ani meka tuna hnawh chhuwa hi chuan political party von mumal anei ri lo ni na lang Dr. Sailo rampana Aizol chome bazar le meichia Aizol chome bazar hi hanfangila jing ni chwa ma tangin meichia an pu so so maya mipa chevel muturan wange mai tun ma chuan sasate hi mipa hnanin kan ngaya ma se tuna chuan meichian tam hle mai mipa anlo ve hian makkan ti lek lek zo kani tokin po daruk bor vela Aizol chome bazar ka han kala ni dang ang bokin chome zuar jinga mipa muturan amlo pahnih khat chu anlo ve reng mai thei vai mipa thilphur kwal vel anom nual thung mizo mipa hnathok mel muturan wang hle meiche zarwal te beu mai thutlar pu tho chuan pasal fanau an nei ve ngeyanga theini se rei ve deuh mut te pu an thlahlil ngeyang an fanau te bula hun tam zawk man cha ngoi ngoi an niang ti po hai rual ani lo kumsang hi som hi pali December thalai holvel khan pune khopuya an chome bazara ni chhuwa main kan kala meichia mu turanom manglo mipa deuh hlir an ni Aizol nen kanin letling cha ni chu chutia ka hoi kwalvel lai chuan kabulam nu pakhat chome zuarin in hral zo thuai thuaya chhun mut ka du ka muta chu ka tiri hi ka hreta renga karil ru chuan aningot mai mut thalhel ve ngoi ngoi chungin ti hian ironin pho chu ka niom sia khoya nge I pasal fanau te anom ka tia anin bethom chuan ka ngai tuana tikal na sa hle mizo meichia te hian nan thokna sa a khovela mani to ka thokna sa ber an ni ve hialin ka ring mizo mipa hian mipa te ta na moi lo ti hi kan nga lu tukem ni o ka ti fo in chunga e rong bol chuat no in su thleng sil le segrek dang dang khoi hi meiche na kan da deuh top maya pon lama chome zor le dor nga hi meiche kuta kan da ti ti bok ti chuan kan tlangwal te hian in lama le pon lama mo phurna an la tle me ma he hi em ni mipa rui hlo ngai kan tam em chan ka hrebik silo chutia meichia phu so so gen kwalvel lai chuan tlangwal kumsom thum mi vel tur hian thir tiang lian se yang reng takhi cheng za thumin min ron zor te tlata kama mo lo chu thusan ka lei chak lo ani kholai ka hoi vela kan fai ang reng viau bol hlo pa ya hian ma kan son fret fret ui ek mu tur po awang tan tun ma a kuwai na chil kan chak sen ngei ngoi thinang kha abo shet shet bok kongeng kima ma son lo top zong kan ni love mipa hian hei ai hian na thongna saila ma kan son le zualang takana pa hovin hrisel nan jing le tlaya badminton kan vu so sowa ma se meichi andam rei zok lau chuan moi to chong angai nom thin hle mai ole khati zong kha ton tumata na kan ngai thak thei chu lo ni le ta a comment section lama kan ngai dan te kan ziak le don nia thu tho tu te zong zong chunga lom thu kan soi tak mewani RSC testimony kan pa hi spinal cord thalawani ya khoya ma chok wak bei to lova a kal hlek chuan a kong na chua zela wang hian a chuak ngai meu to lawani RSC hi kan nauten min ko hmuwa kan ei tir ve ta a box khat a e tang khan a har wangin ama a hriat em mema ke akal tha thei to lo kha na engma soilovin bazar te thleng pheya ama pon magati em mema tuna hian box ni a e zo to a
mu thei khopin a thacha ke mem maya kan lom hle ani eizel po kan tumani ARSC hi lovul zel ro se Dr. Madini ole he RSC Renata Stem Food Cell hi Malaysia tanga laklu ani aman hi box khat hi cheng sang thum zasari sumriat manani course khat kan ti hi box li ni in chu cheng sing khat sanga za som ni ani tin he RSC hian side effect ani shan lo ani he RSC Renata Stem Food Cell ei du emo order du tan Hnawh number a hian WhatsApp emo call in emo order mai tur ani tin thingtlang lampo kan thon thei boke